Tapi pipinjat ya doktor dia dan nomai. Mudah rupi kini songlang doktor dia dan nomai. Iba presiden song, iba siapa lang dahar. Bat usah pada kesama. Kini ya songlang, kini apa kan? Kumno pantau di polisi nak situngi. Kumno pantau di ay pinandai ke cewek sungi. Kumno pantau lah. Ban penroy penora, kita roy apa kita rini ke sungi. Dan kita disambut, kiberian kita krau keperkat keperdai, kiberian kita jabing, kiberian kita siang mengentreng, narupi lagi songlang disambut. Kalau kecai berisi, kalau keri kebakiu bat kebabiat kebiar. Namar, ini yok jadi ginong, tiba start, tiba champagne, tiba tebri kotiplay, bat tiba don kejingi kebasa negara. Katakan kami kuaya. Lagi paiba juga mapra konsensi. Lagi paiba juga one strong parliamentary konsensi. Piapa kalang kami bangsa Indo ya kalawai ya ke generation jungi. Tongin ailah. Yu doktor ngai beliau ya jinjong. Kalong kajiman toy bakrau ya ke jak terjungi. Ngingi sutupa. Ngitek ya ke jingla dan ke kaliber jong doktor dia dalam. Kumno bantrei. Bat kan lomru kabu kabakra. Doktor ngai undangan dipot ini. Hangi dipot jelam yagi kedua peserta NPP. Dan kini ia trailan. Ngenya pepa ke jiman tu agong nak jelas. Bat terjadi bersih baru. Nak tahu nak ia jitu kapati hibrok. Iwan mana pak Yoma buat. Iwan bagir parti ki pai ba dia jok mafar konferensi. Ki long me long pa ki tuan sama. Tosi ada yo doktor dia long mai. Ida ker parti bi lagi so ni ker parti dari sore. Dong aina kersan yo doktor mai. Nang mau nak menai hang dia pun ini. But ngena kawai bang nak juni. Nada doktor Del nomai inyo ya ka jinjap kemudian buram net hati buat ali ngena ka buram ka bakrau ka am ya ka jat bre dosogi kadang na khatipi we pinjo ka pon ala bali ka buram jong jat bre dosogi ka pau dabai pha doktor Del nomai hanghe ka po jadi baiba ke election ka tarik jonation 4 titik hado madaru nela suhu ka belum Hagi berai Oktober nanti tampil dia. Mereka por dan support India dulu. Nrailan bak ni kelempung komdasi tapi miris man. Tu sim dia kini kijing ai jengmut jomi. Sim ni kini kisim bot bot jomi. Pidan kami ni por bak kelempung dasman. Bak kinma bak simbol jong doktor derong kedai ke simbol juga kuat. Kami nang kadak jong ke jikermen nabi bak jadi berapa. Ublaygot mo yung